artificial intelligence are reshaping the way we gather information. Botswana's journalists must lead by example, as I know you can. Artificial intelligence e hetotse ka ha babegakgang ba dirang tiro ka teng. Hela ke a itse gore babegakgang ba Botswana ba tla tswela ka go bereka tiro ya bone ka toto le ba maruri jaaka They are gale. survival tools. We call on government, tech companies, civil society, and the public to protect press freedom. Re kopa puso le setšhaba go sireletsa babegakgang le go netefatsa gore maranyane ga a dirisiwe go senya le go nyatsa tiro ya bone. Not censorship or manipulation. In 2023 alone, more than 70 journalists lost their lives while carrying out their work. Many more were Ka detained. ngwaga wa 2023 babegakgang le hatsa ka bophara ba latlhegetswe ke botshelo ba theogetse ba eta 73. They are stories of bravery, Dibui ka letsatsi le di boletsa dituelo tsa babegakgang di le dinyenyane hela thata mo Botswana. I'm standing here today disappointed ka rona. There is a commission e dirilweng e le gore we are excluded. Ya e le gore lebella the media in general. I appeared before the committee. Me ka ba bolela gore Go na le dipatlisiso tse di neng di dirwa ka matshelo a babegakgang mme ga le a ka lata go bua magatha a lona ntswa le sotega go heta mongwe le mongwe. insurance, we cannot even afford go nna mo ga borone, whereas someone you know you have been to school with is staying in a better conditions mo ga borone. Rona re na go bonta ga borone kore re dikologa ga borone kwa nte. In economies like ours, which are struggling or slowing down, journalism is often the first to take a beating. Mo itshololeng e kwa tlase gantsi dikgwebo tsa babegakgang di wela tlase ka di ikegile ka puso ka gantsi ipapatsa mo go tsone. And corporates. Any budget cuts tend to hit media houses very hard. Me Mophuting o boletsa la phata la ofisi ya ga Tautona le itamile go rotloetsa kgololesego ya babegakgang ka go thoma lekoko go takamelao e tla tsamaisang bobegakgang mo Botswana. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga Borone. Bani ba kgaolo ya Gaborone Bonington North ba tlhalositse fa seemo sa ditsela le dikago tsa barutabana le dikago tsa borutelo mo kgaolong eo dingongwanapelo ka di seemong se se eletsegang. Banni ba roletse mo palamente wa bone matshwenyego ao mo phuthegong ya kgotla fa ba ne ba kopa gore puso e tsibogele ka bonako. A rutle Mpho ke leboge. Banni ba kgaolo ya Bonington North ba tlhalositse fa seemo sa ditlhabololo mo kgaolong ya bone se sa jeseng duelang mme ebile se kgoreletsa tharabololo ya go thama mebereko. Tsadi ba kwano ba sotlega la no ga ba tswa ga ba itse gore bo tsamaya mo lefifing ne re kopa gore di street light tsa ga go di duelwa ke council ka gore di a duelwa tsone ke a itse madi a teng ngwana a duelwa ngwana ke re sa tsejetse di solar panel hela ka ka tse di ka kwa tsele le bone ba nna mo lesedi re sele re kopile container at least ya container ya mapodisi gore botsadi ba rona ga ka ga o repota kwa airport o lala gone go ka gore a gona transport e yang go ra sotla go mo bloko ite ba rantsa ga nyang tlhe ke re tliniki to parle go yemela ka dinao le tsene le tsenya ditlhogo re mo tshega ke itse gore o motho wa o thomaganya mahoko sentle a wele o thusa kgaitsa di a tshegale ya ka bantse le konoeng. And I studied petroleum engineering, but some people consider it oil and gas engineering. I studied as well as my master's, and I'm currently starting to pursue my PhD, right? So prior to that happening, my question is, right now, it is very difficult for a person like me to be able to find a job. Mo parlamento a kgaolo ya Bonington North mo Gaborone Maipelo Mophuting o ne a thomamisetsa banni ba kgaolo ya gagwe ha puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go lere ditlhabololo mo kgaolong ya bone. I have a voice in the highest office in the land on your behalf. Ba ga rona le itsegela gore di matshwenyego a lona and that which you advocate for continues to be raised in the highest office in the land.
I will continue to advocate that these institutions empower locals, whether through job creation, procurement of local goods and services, or training initiatives. We want our people to be active participants in the value chain. Senka se le solohetsang ka di-clinic ke gore jaaka re neetse boikarabelo re ipeisitse gore ra go neela batswana go balelwa le ba Gaborone go balelwa le lona mo block 8 quality public health system. Se sengwe ke gore ka hata sa rona ke boikarabelo ja primary education re le mo boikarabelong ja go aga dikwele re mo boikarabelong ja go dira maintenance mme ebile re se tshwaraganye gone mo le mo goreng go na le lenaneo la ipelegi le re ne re dirile commitment as the UDC mme yaanong we are in government commitment e ne le gore ra go transforma ipelegi into public works program. Ha re robale mme ebile ha le bana re sa robale yana kganye ya motlakase e kile a batla go ntsenya stress dira di-mini grid solutions, small household packages tsotlhe ra itse gore le mo Gaborone mme ga le tswe mo Gaborone he go na le magae ra go thomamisa gore a ga o tswa mo Gaborone o ya ka Chikau o tswa ha o ya kae wa tshuba wa bona hela gore dilo di a bereka. Bokopana jwa morafe le mapalamente mo kgotleng bo thusa go tsaya dikakanyo mo setšhabeng mme se se thusa mapalamente go tsibogela dikgang tsa bone fo ba le ko palamenteng. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Baemedi ba lekanana le lekgotla la Afrika le lebane le dikgang tsa bong bomme le banana le baeteledipele ba bomme la African Women Leaders Network ba mo Botswana go buisana le puso ka tumalano ya Maputo Protocol e diretsweng go tlotla ditshwanelo tsa bomme. Le fa go ntse jalo lefatshe la Botswana le setse le beile monwana tumalano eo go supa fa le tla diragatsa se se dumalanweng. Fa bua le babega dikgang tona wa banana le bong Mmelesego Chombo o supile fa kgato eo e tserweng ke lefatshe leno ka 2023 e tla thusa go hedisa dikgang tsa go gontsho ya bomme le bana ba basetsana. A rutlwe ke o Lebogile re Dipotsane. Mo go tse dingwe tumelano ya Maputo Protocol e itebagantse le go sireletsa ditshwanelo tsa bomme di tshwana go thibela mehuta ya thaolele le ngwao e dirisiwang go ba gatelela. Mechombo a re mo phuthegong e o tla buiwa le ka bodulasetilo jwa lefatshe leno mo lekgotleng la African Union Specialized Committee on Gender Equality and Women's Empowerment. And I am so hopeful and excited that we will jointly set the priorities and focus areas that will drive Botswana as the STC chair. Mo gore ta thulanya dithogo gore tata ka ditsela tse di tla thusang Botswana ka tiro ya bodulasetilo ja African Union Specialized Technical Committee on Gender Equality and Women's Empowerment le go taka mananeo a tileng a go lwantsha go gontsho ya bomme mo Afrika. Go taka mananeo a mangwe a Botswana e ka dirisang re lebile Maputo Protocol. We also look forward to considering the scaling up of the Men's Conference on Positive Masculinity across the continent. Congratulations to Botswana on becoming the 45th member state to ratify the Maputo Protocol. Re lebosa Botswana go nna lefatshe la bo 45 mo Afrika ba akanya ditumalano tsa African Union a Maputo Protocol jaanong berekang le tsenye ditshwanelo tsa bomme le di dumalanwe mo mananeong a lefatshe leno. What we've ratified is domesticated to our national plans and our national program. Mololo go dirisiwa ga Maputo Protocol mo Botswana go tla thomamisa gore lefatshe leno le tokafatsa mananeo a go lwantsha go gontsho ya bomme le bana ba basetsana. Ke o Lebogile re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. wa etsosantso le bile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele le tlhoko la bonno jwa babereki ba puso kwa Tobane le legolo ka le pateletsa babereki go tsoga kwa mafelong a mabapi go ya tirong mme seo sa me go ntsha maduo mo tirong kwa phuthegong ya kgotla ya mo palamente wa Madinare re ke tlhalefile Motshegwa bodulasetilo wa komiti ya ditlhabololo ya Tobane mme le namile ngaka a re motse o ga o sa tlhole o na le matlo go lepalepana le seemo Mamosisiska wa bega. Seemo sa letlhoko la bonno jwa badirela puso se lefatshe leno ka bophara bogogi jwa motse wa Tobane le jone bo opela pina eo tsholofelo le gore badirela puso ba bo motseng o ba bone bonno jo bo siameng mme ba ntshe maduo a nametsang a ditirelo. Bani ba kopile gape gore go fetolwe melao mengwe go isa motse wa bone kwa pele. Re ka tsara lebella gongwe sekolo se tshwana sa motlhasedi se na le matitšhara a le 40 ya ka sena le matitšhara a le 40 matlo a bone a 14 hela ka palo
Tribal ba bantsi le bone ba heta 10 mme ntlo e 1. Ga re lebile ko Ton Primary matšhara ba 31 mme a ka ba le 31 jana mantlo a bone a 12 mantlo a tleliniki a 2 mme bone ba le 8. O bona mola wa bana le bogole o sa lenka o silwe ke masire o ntse go diriswa ono ke lebogela ela gore wa re wa lona wa go simolola ka October kore segole a se nne le tshwanelo e tshwanang le mogodi wa Tandabale. O se se fata go se gore o se monitor report di kgose di go begela gore ba tsentse di phutha go mo di khotaneng tsa bone ga kae mo kgweding yone kana mo ngwageng ono kana mo nako e kae ka gore ha bona o leha o bona re bua phetelela re nyorola go bua gona go re buang teng mme be re tawa re wa re ba porota gape le mo goe. Tsholofelo ke gore lenaneo le la bonno le le ribolotsweng kgwedi e fetileng le tla namola badirela puso mo seemong se sa go tlhoka boroko. Ba supa gore ka June 2025 ba te ba simola gore constituency nngwe le nngwe ba e agela 1000 gore a gore a le 1000 mo constituency ye tabe ra kgaoganya ka metsi gore jang. Se sengwe tare ka July tona yo lebaneng wa ofisi ya ga tautona le wa justice ba be ba tsisa go parlamente ntshutiso ya gore go nne le tshekatsheko ya molao motheo ba o bitsa the transformative constitution ye leng gore kgopolo ke gore e nne molao motheo o ta oketsa ebile o tokagatsa ditshwanelo tsa batho go tsengwe mo go teng second generation rights kana ditshwanelo tsa botshelo. Mo go tse dingwe motse wa Tobane o tla nna le ditlhabololo tsa go oketsa leobo la kgotla le gone go nna le lenaneo la kgopo a metsi a leswe mo ngwageng ono wa madi. Mamusi Siska, BTV News, Tobane. Mo maitekong a go tlisa ditlhabololo mo kgaolong ya Phalape tona wa metsi le Bonnore o nne Tsiramogapi ona ririsana le baeteledipele ba maphata ka go farologana mo Phalape go lekudisana ka maano a ka dirisiwang. Re Ramogapi boletse fa selelo sa badirela puso sa tlhaelo ya boroko se tla rabiwa ka jana lenaneo la Bonno Housing le tla thusa badirela puso go reka matlo. Go itse one Sakeng Kapego. E reka puso e ikelela go aga matlo a le 1,100 ka lenaneo la Bonno Housing. Lephata la metsi le bonno le tsere tshwetso ya go akaretsa bagwebi ba ba ikemetseng go tsenya letsogo gore se se kgonegele gore lenaneo le kgone go wetswa mo sebakeng se se beilweng. Rona re le puso sabe sa rona be re ka gore wena o taka madi rona re tata ka lehatsi mme lehatsi le keletso ke gone gore kana motho ga a taka madi lehatsi le la rona ga re mohile lehatsi matlo a gore batswana ga ba go a reka yano ba go a reka ka a subsidized price ya lehatsi le le gore rona re contributa ka lone gore a nne accessible and affordable mo motswaneng mongwe le mongwe. Bangwe ba baeteledipele ba maphata ba supile mathata a ba nang le one le ka fa lenaneo le yang go ba thusa ka teng. Establish the district committee e leng gore we will be looking for contributions from all the sectors from everybody else gore re kgone go to help. Re a go tla ka maloko a komiti mo kgaolong a tla bong a itebagantse le go tsaya megopolo mo go botlhe ba ba amegang gore tle re netefatse gore lenaneo le la kgonagala jaaka tona a sa tswa go tlhalosa. The other thing that we need to do ke gone to make contact with the policy coordination office at ministry level and submit our contributions to assist them. Se re bona gore ya gola mo Phalape le ha se kalokalo tota yona e kalokalo ha re lebile bo di robbery kana ke tsone diwe tse leng gore they can scare the investors me a di robbery ha dio tota crime e santse le tengela mo go rona ke tsone bo di assault gone ne go ka booster our netane go re ska rato ga ra overtake wa ke crime. Rona re le di council e se council ya Phalape hela re sokola thata ka boroko jwa ba direla puso mme ke itumela ntha ya gore no supa gore ka gore puso ga yana madi. We are looking at partnership ya ka re na le ha se go 11 yana. The private sector will come and use its money, develop and maybe give to us to rent. Then after a certain period of time maphata a kopile go ithulaganya le makgotla a mangwe a tshwanela ka boditsha
gore ba nne malala-a-laotswe go amogela lenaneo mo nakong e sa fediseng pelo. Go itsone Sakeng, Botswana Television, Phalape. Baumagadi ba Mokwena ba re ba ikaeletse go thusa mo ntweng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Loeto le ba reng ba le simolotse ka ngwaga wa 2014 ka go anamisa dithuto ka kgokgontsho ya bong kwa kgaolong ya Kweneng. Baumagadi ba ne ba rulagantse dithuto puisano kwa Molepolole di akaretsa bana le seabe mo dikganyeng tsa bong e leng barutuntsi, baruti le bomme le bomma baruti ka maikaelelo a go amogana maele gore ba kwalantsha mathata ao jang. A rutlwe Tanki Sentsho. Baumagadi Mmatumagole a re go inaakanya le batsayakarolo mo dikganyeng tsa bong, baruti le barutuntsi go ba fa sebaka sa go ba tlhatlhelela maele a itebagantseng le batho ba bone ba semogoro. O gateletse botlhokwa jwa thuto ya bong e e utlwalang, a re ke yone konokono ka jaana e thusa go lwantsha mathata a go tswa kwa moding. Sama batho botlhe go sa kgathalesege dingwaga, bong kgotsa maemo a botshelo. Ebile gape re lemoga gore ga se seemo se seemang fela le dikamano tsa selegae. Fa re lebile le mo lefelong la tiro kgethololo ya diragala. Jaanong bomme ga re simolole re tswelela pele. It is imperative for you as women to embrace and integrate. Go botlhokwa gore re le bomme re tsenye thuto ya tekatekano ya bong mo kgodisong ya bana. Re dire se letsatsi le letsatsi ka jaana ke yone tsela e motlhofo ya go disa tekatekano ya bong. For this is the quickest way to achieve gender equality. A ile mo botshelong ba gago le wena ga o se o tsogala ga o se o ya go rotle re yang teng o re mme ke nne le seabe sa gore Molepolole a fetoge. Molepolole a itswe ka tse di siameng e seng go nna number 1 mo go tse di sa siamang. It is upon you, it's upon me. Go mo go wena mo maruting a gago go maruting a. Ba sepodisi ba kopa setšhaba go ba thusa go lwantsha kgokgontsho ka go sa hitlhe dikgang tsa kgokgontsho tse di amang ba lesika. Ba ira melato ba tshwanetse gore ba isiwe ha morago mo ditshekelong ba seke gongwe go ka ira gore gore thusa gore e re ko marago e be re bona gore tema ya rona yone e tsamaya jang. Yaanong go nna ntse go tsweletse hela go sa supa gore se re se dirang a ke se se tlhaetseng kana ka sa tlhaga ka mabaka ona a le gore dikgang tsa mofuta di tabele gore di a go tsholwa. Le fa go ntse jalo bana le bogole le bone ba kopa go akarediwa mo thutong tsa bong le kgokgontsho. Se botlhokwa ke gore re tshwaragane le bo sekolo sa ga Anastine re bone methali e re ka rutang bana le bogole ka gore bone ba tshwara dilo tse di direct. Ha o batla go go ene bo morao re o batla go molela hela gore o ka thakanela dikobo hela ha o sena go nyalwa wa go rutwa go rula. Me o ka simola o bua ka phegogatso e pehela e ka lekang go tsibosa mme o re o thatswa pulo nya go go bone o balatile. Bana le bogole ba ikopetse gore ba agelwe lefelo la bone mo Molepolole le gore ba letlelelwe go tsena dikolo mo mageng a bone gore ba nne gaufi le ba malapa a bone ka jaana seo se tla netefatsa pabalesego ya bone. Tanki Sentsho, BTV News, Molepolole. jaanong a re lebetsa mafatshe a sele go ya ka lekgotla la ditšhaba maranyana artificial intelligence kgotsa AI a na le bokgoni jwa go tokafatsa ditsamaiso tsa lekgotla leo go le thusa go atlega mo maitlamong a lone. Le fa go ntse jalo lekgotla leo le supile fa go sena tekatekano mo tirisong ya AI e ka yakolwa thata ke dikhamphane tse ditona le mafatshe a humileng. Lekgotla la ditšhaba le tlhalosa fa AI e na le boranyane jo bo farologaneng ebile o le motlhofo gore motho o ka bo dirisa selo se se ka thusang mo go atlegeng ga maitlamo a lone. Boranyane jo bo akaretsa mehuta e farologaneng e tshwana pono, diroboto le tse dingwe tse di ka thusang go tokafatsa bokgoni jwa motho. AI e tlhalosiwa fa e kgona go tlhatlhoba, go dira ponelo pele, go tlhokomela dimela le go thusa mo dikganyeng tsa bopelotlhomogi le tse dingwe fela jalo. Le fa go ntse jalo lekgotla leo le tlhagisa fa AI
e sa dirisiwe ka tekatekano ka mafatshe a mangwe a santse a sokola go akola borenyane jo. Go tlhaloswa fa tirisano mmogo ya mafatshe e le botlhokwa go ka thusa go atametsa mafatshe a a tlhabologang go dirisa maranyane ao. Go ya ka lekgotla la ditšhaba jaaka maranyane a AI a nama lefatshe ka bophara, go botlhokwa gore go nne le ditsamaiso tse di lolameng go laola tiriso le go tlhomamisa gore e akolwa ke botlhe. Laonele Gwale, BTV News. jaanong a re bone tsa metshameko a laetsa o sa kengwe mme sentle. Ke a go leboga o lebile o etso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolola jaana. Tona ya lephata la ofisi ya Gatautona Remo Etimuhasa o kgothaditse le go tsolohetsa batabogi ke monokeng go tswa mo pusong le lehatshe leno ka bophara. Jaaka setlhopha sa setšhaba sa mabelo a neeletsano ke gore Relays se ipaakanyetsa go leba kwa China kwa se tla tsang karolo mo dikgaisanong tsa World Athletics Relays. Tona Muhasa o buile se kwa moletlong wa tsamaya sentle o neng o diretswe setlhopha seo kwa Cresta Hotel mono Gaborone. A re utlwe pego ka go rata moeng. Tona Muhasa re katlego ya batabogi ba monogae ga e bee lefatshe la Botswana fela mo mmepeng mme gape ke sekao le kgothatso mo go ba batlang kwa tlase. Re na le tsholofelo e ntsi ya gore a le emela yana ga leboa jaaka gale ga le nna go le swabisa. Re le lefatshe la Botswana re ipela ka lona le dirile gore mebala e ya botala ja loape bontsho le bosweu ko bona la teng bo tshwere maikutlo a rona le setšhaba. Ga ke re gore anong le nne under pressure tsamaya le go dira se e leng gore le tla le se dira. Fa tswela gagwe modulasetilo wa Botswana National Sports Commission Marumo Morule o tlhalositse fa go le botlhokwa go lemoga gore tsotlhe di kgonagetse ka thuso ya puso a ba kopa babegadikgang go bega ka tsela e rotloetsang batabogi go ya kwa pele. Go a sologetsa gore kgolo re go yang re tla goroga mme ke sone se ke reng maleboa ke a ise ko pusong mme ke lebile le lona baemedi ba different council ward and honorable member of parliament. Babega dikgang ba ba leng ha ka ke lona di tleng go tsaya dikgang tse le di isa gongwe le gongwe. Ra le leboga gore lo tswelele lo ntse le dire jalo mme ka gore ga lo dira jalo la bo ntse le tlotlomatsa so sa ntlha lehatshe le tlotlomatsa batshameki. Mi kopa go kopa so se le sengwe he go gongwe ga lo bega ka batshameki ba rona lo bega ka lehatshe la rona lo rekegele mafoko a lo a dirisa. Captain wa setlhopha o lebogetse ke monokeng a re dikgaisano tse di tla ba thusa go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa World Athletic Championship kwa Tokyo. Buang ka le budisa ka team ya ke tsa gore di-preparation tse di tsamaya sentle modito ta go dimo mo kampe kare bana ba bua re e ra o taga di-medal bangwe ba ra o qualifyela di-World Championship le gopolo gore se se tona ga se di-medal hela competition e go qualifyela di-World Championship ka September go Japan Tokyo. Team Botswana e dikile feng tsa mabelo a World Athletic Relays kwa Bahamas mme jaanong ba ikemiseditse go sireletsa seetsele sa bone. Mabelo a tla akaretsa la 4x400 meters la bomme le la borre, mixed relay le la 4x100 meters. Setlhopha seo se solofetse go boela gae kgwedi yone le 12. Kgorata Moembi, TV Sport, Gaborone. Wetso pego engwe ke re mokatisi wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras Lieutenant Colonel Stanley Tshosane o phaketse a bolokilwe kwa Tatisiding. Lieutenant Colonel Tshosane o tlotlomaditswe jaaka mogaka yo a diretseng lehatshe leno ka botlalo ka ele ene mokatisi wa ntlha go isa setlhopha sa The Zebras kwa kgaisanong ya AFCON ka ngwaga wa 2012. Mme ga dikgang wa rona Karabo Sebele o na ile go laela mogaka yo.
matshwititshwiti a bahutsagadi go tswa khutlong tsa lefatshe leno ba tshologetse mo lebaleng la Obediitani Chilume go laela mokatisi yo wa pele wa the Zebras, Lieutenant Colonel Stanley Tshosane. Leina la ga Hunter jaaka na tumile mo mererong ya kgwele ga lena go lebalwa mothofu a sena go ikwala mo dipelong tsa Batswana ka go dira ditso tsa go kgontsha the Zebras go bona tekete go leba kwa kgaisanong ya AFCON 2012 ha ne go sena ope o solofetseng teng. Jaanong o robetse mme lentswa go le bothoko hela ba ba dirileng lene mo kgweleng ya dinao e le motshameki le mokatisi ba tla nna ba mo gopola ka tsa di dirileng. Steno go mpegile di flebatšing e rile ka 2004 ka be ke iwa maemo a gore ke ya go katisa Sopa sa under 20 mme ka thotloetso a gagwe le lerato la gagwe le lekala-kala nta a re monna ke yone tsela wa le o rianana wa tla mo go rona o ntse wa tumela a itse wa tumele wa tumela. He didn't just talk development, he lived it from the dusty grounds of the stadium. O ne a sa bui fela ka molomo tlhabololo ya motshameko mme o ne a diragatsa se a se buang. Hunter o ne a rotloetsa thata tshwaragano ya batshameki le gone go bona ba abelwa tlotla e e rileng fa ba tswa mo kgweleng ya dinao. He wanted them respected, heard, and leading change from within the system. Ratsosane ga a kgona toro ya go nna mokatisi wa tlhotlhwa a le nosi mme o ne a ikaegile ka batshameki ba boineelo le thotloetso e e tswang kgakala a e hiwa ke mohiri wa pele e leng sesole sa Botswana. Ke go leboga Brastene for tiro a e rileng o e rile tiro e ntsi ke a ka le bona re kgobokane ha ya mme se ke lesson mo bananeng thata gore mo botshelong batho ga ba ka ke ba gakologelwa seo se buile but ba go gakologelwa ka ditiro tsa gago le the way you made them feel. Morago ga go direla sesole sa Botswana solofelo ya rona ko Botswana Defence Force e ne e le gore o tla re tshelela a kgona go tswelela e le morongwa wa modimo mo go rona ka boeteledipele jwa gagwe jone bo le letlotlo. Ba lelapa ba re Brasten o na le lerato a bereka ka thata jaaka motsadi. Ke malomagwe mme ke a butwa me re golantse ke motsayele motsadi wa rona ya ka leitse gore ke coach le rona gore go disala a re coacha mo lapeng. Lieutenant Colonel Tshosane o thokafala a le dingwaga tse di 62 mme o togela mosadi bana ba le 4 ditogolo di le 3 le yo a tsalwang le ene wa rre. Karabo Sibili, BTV Sport, Tatisaiding. Wetso a moa wa mogaka wa rona Brasten o tswelele o robale ka kagiso dikgang tsa rona di tswelela jaana. Itutunso ya malatsi a matlhano ka tiriso ya maranyane a video assistant referee ke gore VAR e neng e tshegeditswe ke ba lekgotla la Botswana Football Association e wetse ka la botlhano kwa Lekidi Football Center mo Gaborone. Itutunso e neng e teletswe pele ke batlhatlheledi go tswa kwa lekgotleng la FIFA le la COSAFA e ne e tswene ke ba tshwara diphala barutuntsi ba ba tshwara diphala ga mmogo le bagasi ba metshameko pego ka tshegofatso malepa. O tshwaralela moeteledipele wa lekgotla le le tsamaisang kgwele ya dinao mono gae BFA ka go mosenyi o galaletse lekgotla leo mo go fitlhelele maikelelo a lone a go simolodisa tiriso ya maranyane a VAR mono gae. This moment is a celebration of commitment. Sebaka se ke pitlhelelo e kgolo mo batsereganyeng batlhatlheledi ba batsereganyi ga mmogo le bagasi ba metshameko ka se e le selo se sešwa mo mererong ya kgwele ya dinao mono gae. Ke rata go isa malebo gape go ba COSAFA ka kemonokeng ya bone le go re thusa go fitlhelela toro e. Tirisanyo mmogo ya lona le boleng teng jwa lona di ra go le gontsi mo go rona. At the BFA. Thank you for being here. Let's enjoy and honor this milestone together. Mo tlhatlhella dithuto go tswa go lekgotleng la COSAFA Felix Thangwarima a re thutuntsho e tsamaile sentle a tlhalosa fa tirisanyo mmogo ya bone le ba BFA mo mananeong a amana le tiriso ya VAR a tla tswelela ka go ntsha batshwara diphala ba tlhwatlhwa ebile ba le mo seemong sa go tsereganya mo dikgaisanong tsa mafatshe. I must say this project, Mr. President,
Ithutintso e atlegile fela thata re bone boineelo le boitshoko jwa batshwaradiphala bogolo jang ka bangwe ba ne ba sena kitso gotlhelele ka VAR mme morago ga ikatiso e re na le batshereganyi ba ba ka tsamaisa liki ya monogae ka VAR mme re santse re emetse FIFA go fa bangwe ba bone diseletso ya go tshereganya ka VAR. FIFA to certify those who can be certified. E rile a tswala gago kwa bokhutlong jwa ithutintso e moeteledipele wa BFA Tarik Babitseng a re lekgotla la Botswana Football Association le tla tswela lema batshwaradiphala nokeng mo go diriseng VAR le go alosa batshwaradiphala ba maemo a ntlha ka dipalo. I'm very privileged to have this being done under my watch, to have initiated this under ke lesego gore VAR e simolodisiwe ka fa tlase ga boeteledipele jwa me mme ke le solofetsa fa BFA e tla ema nokeng mananeo otlhe a VAR re batla go alosa batsereganyi ba metshameko ka dipalo ke itumelela gore thelebišene ya rona e ne e tsere karolo mo ithuthutsong e fa e simolola nka le tlhomamisetsa fa BFA e ya go tsepama mo go simolodiseng VAR jaaka re boletse and being part of everything that happened when the course started. And I'm very privileged to say I'm proud of them. I'm telling you that Botswana Football Association is going to go forward with the stakeholders involved to make sure that the pilot project is going to go on as we have planned. Mongwe wa batshwaradiphala ba ba neng ba tseneletse ithuthuntso e ke abetswe dintwa o lebogetse maiteko a BFA a go simolodisa lenaneo la VAR. We really appreciate the support we got from our instructors, Mr. President. It wasn't re lebogela ke monokeng ya batlhatlheledi ba rona go ne go se bonolo bogolo jang bangwe ka rona ba e neng le la ntlha ba kopana le VAR. First time for them to see this plenty of monitors in front of them. Go tsena ka jana batshwaradiphala ba lebane monogae ke bone fela ba bana le teseletso ya go dirisa VAR maranyane a VAR a solofetse go simolola go tsena mo tirisong ka makgaolakgang a sejana sa Orange FA. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. No tse pedi tsa ga thata yone kgamanyane le nno e lengwe hela ya ga Mpho Khaswane di tlhomamise ha setlhopha sa Gaborone United sefapha sa Nico United ka dino tse 3 go lefela mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o neng o le kwa lebaleng la GU sokologong eno motshameko o tsamaile jana. Maponda ba go ntsha jalo Slaza Tsotsi Khaswane aba botla jalo ya ntla a Slaza Tsotsi go ka hapa ya jalo le tshupegetso go nela Derets eketa pele kgamanyane garang ga bone Thabo Maponda wa ya go CCTV brilliant touch ya ga Witness kgamanyane go ka netefatsa jalo gore 3 points ba go phirima ba motshotsa Gaborone United a bona jalo goal number 2 bona Witness kgamanyane ba feditse le bone Derets to Gaborone United 3-0 to the good. Surely the 3 points they have them now. They can smile back heading into another week where they'll have to prepare for another tough encounter as well. As the league draws to the closure. We didn't have enough patience to wait and to give this final pass. So second half we talk that we must play quicker and move the ball to try to play with 1-2 touches because they are physically stronger than us. Most of their players with better body structure, stronger body structure than us, so we can't play against them in duel. So we need to move the ball quicker and to open distance between players in their last defense line and to open space for our wingers. So you see it's working, and I think we collapsed second half. Very good game plan first half. I think we went without conceding, which was good enough. But we couldn't contain the pressure second half, I think. And the first goal just demoralized us, losing possession in the middle of the park, and then we just concede. At this moment, I don't think in reality, we need points as much as possible where we are. And getting a point today was good enough. Losing is a disaster. But let me channel my energy in the next 3 games that are left and make sure that we survive. I don't think
e ntse e le mo metshamekong ya liki ya FNB Premiership ya tshokologong eno setlhopha sa VTM se kgwathisitse sa Extension Gunners ka dinno tse 2-0 kwa Johaneng setlhopha basireletsi ba leki Johaneng Galaxy ba hapile sa Matebele ka dinno tse 2-0 setlhopha sa Township Rollers sone se fentse sa Chadibe FC ka dinno tse 2-1 ha sa Traffic sone se tswapeditse sa Orapa United ka nno 1-0 kwa lebaleng la Itekeng. Wetsopego eo e ne e garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme ka go rialo a re ikgakolole gape dintlhakgolo tsa rona. Tona Boko a bela badiri ba dikgolegelo ba ba diretseng lephata ka bokgabane dietsele. Lekgotla la ditšhaba la re le tshwentswe ke gore boitseanape jwa artificial intelligence ga bo aname ka tekatekano lefatshe ka bophara. Mo go tsaya metshameko mokatisi wa pele wa setlhopha sa The Zebras o phaketse a bolokilwe. Wa tshotsara kwa bosupa re di ba khutlwe teng fa ke a boa le puisanong e gape o se ka ba suta. Re launcha mato a le 100,000 mo ngwageng tse pedi mo ke mo go tweng ke stepe